Yo, ngizama ujoga nje. Ngizama ujoga ngiqondo yo. Ajoselinisa ngwela. Yabo. Khona sihlasela amafutha ejone wabulala amafutha. Akonto yogqitha u-exercise abafethu manje ubalance life. Yabo. Discipline ne-morals. Let's talk about disciplines first. Yazi xa udisciplined respect na impukane. Xa udisciplined impukane iyoyika uzohlala kuwe. Because yakonqena uclean too much and fresh too much and uziwoyile too much wena mfethu yabo. Lenqondo man kibe fresh man xa sowudisciplined too much. Yakwazi ukwenza i-decisions ezinengqondo yabo. Awufathuzi nje xa sowudisciplined yabo. Azazi izinto mawuzenze ezinto kumele ungazenzi yabo. Andika lo yabo man. Yes waze ngifuna umhluhela nje ihluhela nje anding yo yanyisa kakhulu but ke fana ne-morals mfethu man yo fana ne-morals bafika nisibheke bafethu man yabo. Sometimes noze nithi niyaleqwa kanti nguwe lo uzileqayo yabo. Kanti isigade nezinto nizithethayo ebantwini bafethu man sanuthetha nje yabo. Nabo umuntu uyayazi ba i-light kuwe even though ningazange nalo yabo. Ngabe nendlela yothetha naye man umuntu yabo. Yazi indlela yothetha yabo. Lahlobo unowishwa wena kuthethwe ngalo nawe ngasifundisa uthetha kanje nabantu man yabo. Ngabe discipline mfethu man yabo. Ngabe discipline mfethu banembeko bane-respect towards abanye abantu yabo. Even if it's strangers yabo banembeko towards strangers yabo. Sofathula nje wena mfethu man ayibalekanga lo we yabo. Sofathula nje ongumuntu elifeni yabo. Zama ukwazi ukuphilisana nabantu is very important yabo. Sophila nje le inkofa yamadoda otherwise igama lami nokusipha amandla yawo. So manje nisithi manje nisherishela le ngqondo nayo man yabo. Yabo ngisuke ejimini kwami ndiyaqhubezela futhi manje baba yini.